Father Linus Gichunge, Parish Priest wa Ndare Parish, ile ndene ya Igembe Dinari, ndene Diocese of Meru. Problem ile twena nene ni ana gutumira ndawa cia mbogita. Bangi, nchobi, ciibango. Nchobi ni kwenyangiana beto baba inge mono. Ana beto bakaura as far as kuma class 3. Ukithirana bagutumira bangi, bagutumira thigara, bagutumira nchobi. Bamwe kinya aciari ni bakumenya batiko bakania. Turenda kwirana beto batigane na mantu ba mbogita, nchobi tembega kiriana. Bangi tembega kiana, thigara tembega kiana, ikathukio uturo bwao na batikinya na bakwenda gukinya. So ndindebera batigana na interview buru no nto bitiko batedi na biga batonye mantone amathuku. Uria mbomba kuga ningwitikia kanisa yongo etomba kurwa na mantu jaja. No mwanka tugwatanire political leaders, civil leaders tugwatanire turi amwe twari mugambo jomwe. Mtu atikauge ni akulitangwe peke yake. Twitane meetings cia kumba gutethia antu betu bena thina nyingi na tigwa ka antu betu bathuki antu betu bakabatije. Most of them they have no knowledge but tikomenya babati kuthithia atia. So when we work together we have meetings barazas to educate our people about health, about education, ningwetikia tukaomba kubatethia. So turenda tugwatanire tugutwike kintu kimwe na nkaromba tongerie betu kinya governor wetu, bau ni baba tugwete MPs betu, MCAs sibo betu atongeria bakanisa twitane micemanio twaranirie ndikenda tumba ku address na ire ndene ya society kwirania aciari betu ni baciumie kuthomithia ni batige kurukiriana gwe aciari bamwe batenda kumenya mwana kinyeta secondary athomaga atia ni mbia bati kugurirwa bamwe bati baguraira mauku bamwe batiri office kinya ana mwana akarare onthe ngiro nto bwa fiki kidogo muciari wonde abati kwiritanĩria amenye mwana ni kitharimo kira ni nkiri ni murungu aciumie ino ntukitharimo giki tuga murungu atharimaga muciari gukurukira ana kwa bombe kuthomithia ana bao bakarukiria ana bao bamwe bauga ana bao beta secondary bao kura ati mwana na kwimenya uti mwana wimenya mwana ati kuona guidance ya muciari ningwetikia ati umba ukinya guntu gukuraja kwa ngaimiza aciari bathingatire ana bo bamenya core bare bena oni bari kuntuko ni kwena manto maingi nyande ne skuru bamenya ana bao baritania na bao bad companies they are there kwena manto maingi ana bakuthithia jamo ya mathuku muno lakini bakiarairwa bakiaja wa counseling na rigo te ondo temba kwira mwana onto bo thuku bunto kauganga ngakira ngakira kwira mwana 1 2 3 ira mwana manto yonde kimencho mwire gukarikagao mwire kwina mirimo mwire akona thina kare ya kuthingata mawatho ya skuru akare ya kuthikira muciari so bathingatire ana bao bamenye how they are living.